Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Sorkar Jilla hadian bakal syong ya ka review meeting haka pratru jembang arjar arpho kala ajing bed ikibor penya jangka Bethany Hospital Nongpo bakin senrait dawai no yang ni hospital hadian bakal Sorkar kala phak khang kherdep no shipor khnang banya dai ka jing em jagi brio ki besha sumar hak ni hospital bat ki nong apang ken light na ka jing bed na uknyang jingpang coronavirus. Ka Sorkar kala shem ya karai ban pinsangya trikam yang ni hospital kabadan hanong po kalong hadian bu director bolong ru trai jong ni hospital Dr. John Sailur Tathyang ulalong nong song snong beningkong jong ka jela Meghalaya ban ngat hau knyang jingpang coronavirus. Menteri jong katnat ka koi ka kya uba Alexander Elheng haka jinge kren baka bati CTV ulai thu bayak ni jingker pat ka Sorkar lapha dau deputy medical superintendent jong ka Bethany Hospital Outreach paham CM nong po Dr. CM Pochna. Kat kom kecing thu jong ba AL hack barok ki primary but ki secondary contacts hadian bala pha test na kapor lalap bakim shim ladon setia yu knyang jingpang COVID-19. Watla kani ka jingker pat kalawan na kaliang jagi bor penya jong Bethany Hospital kabadan hanong po Henry kat bana kaliang jong Sorkar haduk menta kampat shim layo kanu ka jingker pat ha ka bay day ba ka jing pleno ka Bethany Hospital kabadan hanong ba Shillong. Bagalong meneng alayo ya ke city na deputy medical superintendent jongga Bethany agabala kerpat ya ke health department nga ke health minister daga benda ke badai hapo ke Bethany nongpo amar hapo Bethany nongpo baro batas sigitu hantu ki badai ki primary contact lani ki secondary contact baro la syam bagilong negatif tiki kerpat yang ikam orang nam ta ni Bethany shilo ya nam ta Bethany nongpo maki don kam no banle ya ka sterilization banyak ka disinfections tinggal shim ya ka tiba ai maki ngala da bekan hapo yu hapo ka review meeting bolong ne hapo ka jing penya jong chief minister tinggal ai don lu hang tu bangila sya yaki ya ka bagi sedang no banle ya ka sterilization disinfection ini ka filming mo naga benda ban bungkut ya ka tu ka disinfectant ya ka tu ka area berkhait di hadian nanta de da sutu kala biang nang sidong tinggi dai ban syahi Sorkar ka ban sya no kloi ban pleno at least ya tiga nongpo Bethany Hospital naga benda jong kam jong upai ba umagalong benda hapo ribuhai district Brogaway ke bodon ka scanning machine ke ditang hapo ka Bethany Hospital tinggi pot ki ba bagi nongpang lu idon kam hi ke jing sumar menyo nang te napo Bethany Hospital habai dei pat ka Bethany ka bodon hang ni ha Shillong ani Shillong ni tinggi pot yo ru f menjekar no kata tang bayo menne hi ke dinam ta nongpo Bethany Hospital